Baro syakatup kubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentang sengi kilong. Her teng uba arden hamot pran ya kejing menti ke sorkar MDA. Kentat mardor ke MPYC ya ke Hamsaya na ke BJP. Ud ke HYC Soyong hau Chief Engineer PHE la terkong umdi hawa nong se. Ban sakut kibil jongki kontraktor JJM bampalat pisa ke sorkar India CPHE. Bat mentang ini apai syaki kubor kiba kambenya. Kajing bam jubab ke sorkar jela ya kiba bun kimat balapa de kijing tho de Voice of the People Party ban pan jing syai na ke sorkar halor ka senshar ka khadar kijing ki samla wat kam tam kabaya de bat ka DSC MPSC kijing jeng kinong hikai kajing sya de lilam ke sorkar ki jaka ki puta syaki wepat ki jai benriu ka Voice of the People Party ha ka arpu ar tarik gyayong kalalum da kajing elang pat ba hamot pran ban pensyai pat ba halor kini kiman habakran ha kani kajing elang u presiden jong ka VPP ba Aden Miller ba sayomot ula ong man ba ka VPP ka kran ya ki mat jong ka jela kinong elam ka sorkar MDA ki keno ba ka VPP kale politics. Kumta uba arden ula ther teng ya ka sorkar jela da ka baong. Kadai tang ka jingkran kelung kena bat ula batairu ya ka jingmut ka politics. Nalor kata ula ong kani kadai tang ka jing persyai pad ba hendrai endala dap ka jing persyai pad ba na kale ka party kan salum ya upad ba bat kintur sya sekretariat. Kedondu ke jingkran syafang Kani ke GT kemaliti Osnam Arpulai hawa ke sorkar hapan pendam hawa benai September Arpulai kena tahu ke expert committee bagi expert committee kalau summit ke report ke sorkar hawa benai Jun Arjan Arpusan ke Shimpor ya ke sorkar bahkan puni kata report yang mereka kia palat Kadang sin ke meningkong, balat hau, ya ke jimbet jibyang jogaan, dekat kilo. Hagani kecil nak kecil. Hagi wegi jitau kilo, ya ke jimbet jibyang jogaan, balak ban petrikam, datang hapok ke sorkar MDA bagi tahu kilo. Yang kata recommendation, jom ke expert committee, nilai keren. Bak nilai suatu habang nilai keren, bak nilai tai hapo assembly. The Voice of the People Party minta kum kinong elam nilai keren. Banwat kilat kilinting dan artili ki jisperkat di jungi. Hagi bidai batab ni ke recommendation lani ke jimbama juga sorka ban penkala. Kawai kelong lesi ni haban pai cita yang bishar lani ngin apno hau arfu pra. Bagi ngamra himangi ya kani ka jimpan kelai kani ka polisi jai nomor ka kadau himma kum gi noram bansurai kirki namanya skutu baga sarkar hadir aslam tam kadang ketua ka jimpan ba kem kuak dan leni en ban penkala tinginan tau nginang wo nginang slot bagi wepat di legal expert ngi kendo la ka por singapore ko ki patba nomor ka kadau ngim klet ya kani ke isu nyemplek bat nisgo yang minta kimat tiba kemana kini perateli tiba ngidam tam martor ban pentrekam oh bias guru ye kidan nak yang persiap ngan ye kin noi kai kadai go we kabangi ye lobo hangi balanyong ye kani stop harassment of teachers Kinoi kai mapli makapor Singapore ki hapani exam ya kita ki eligibility test nakapor Singapore kin habile ya kita MCAT kin habile ya test ki babur andai ka scope pula dalam bawa ni kita pas kita ki test kita orang qualified ban hikai minta ki babur kinoi kai ki yo ya ka jing betha bahama fi correct paper ini kena penpas lot mendai ban penting mentohi penilai tes sama kita sama ada penpas tes lenghi
nong noi kai la kom kata ka ching tha ko ki Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC Balayalam da Vice President ba Jonathan Sim rengkat bat kidekot jong kane ka kunhun kilapan pai ktien bat jubab ya ka jingkeno ka seng BJP ba day ka seng Congress ka bala persya ya ka anyro Women's Reservation Bill Hajar Punrio uba Jonathan ulaong kani ka jingkeno ka day tang ka but syukur jong ka seng BJP ban pentho bria ya ka nam ka kerteng jong ka seng Congress Ulong, ka Kongres Kamjuran din ban kersan bat kentiu yaki kentei ban mikmat kambun haki yeng dor bar tauan. Ulong, de ka Kongres ka bala penkop bor yaki kentei haki lempung padba. Juga Meghalaya Youth Congress Iwan Cikaman akan dikepor daga message ka ba clear ba ka belum simple ba ni akan dika por nikati bamata ba kedon kecingile majik hapo kari kejongi but haka kartang juga ni kecingile majik ka BJP ka bayalam makla yang ba ka bale ni ka majik trek de bangang pensyai kendiat kumno magician rule kolomba dagawai kati upen thame phi ba dagawai kati pat upen i ka trek jungu de kuntangi i kacuk kurkom kalong hangni hapo kacela kacungi hangni poli India kacungi dah kini kikidiat singi ke beralai no i isibun kicing viral hapo social media news channel ba ketika kubur ham saya kala ya keleng ke pertai ke omba ya ka women reservation bill lakhang persya dak parti kongres ba ka BJP kamla pas ya ketika bill hapo lok sabha kita kena kecing dalam fakla juga BJP. Ada kecing syak kalau apa simple. Nyi baik ke women reservation ada beberapa pas harus nam acara pula. Bat kongres ke support ya kata bat ke ai kecing kersian pura bat kalau long an kini ke women reservation harus nam acara pula. Tementang di berkeli tadi belai bakani ka kendit-kendit kesan kenika license ke session lakhot daka NDA led government kedau kolong pakadon ke pressure ke bagi syapan pressure ke Amerika. Kedau kolong ba habidai bet ketuk Epstein files ke badan ketuk ningut ki repokman jong ke sokar BJP ki don ketilang ha ketuk Epstein files bat ke baar kolong habidai bat ke cingdon keti habidai ada nikis ke bahaduk menta ke dia ke Scrutiny hapo ke United States jong ke Amerika. Tekumta ban penthami di ba ka trik chung ke BJP golong ban wanra organization ban wanra ini ke women reservation kenang ban penthami ya ba de kumta lada ka dei shisha lada don shisha kata ka cingmut ka ba shisha ka ba kin ai kata ka women reservation nam ta ki kenthei nam ta ki longkemi hapo ka cela ka chungi balai ki implement ye betu ka an balat pasu acara apply ka ba om 1/3 of the total seats kemudian like persen nak kesan spa supply kedai ke seats jongki kentai jongki long kemi andre kam long kunta ta kam kimpat implement ya kata ladangi keli hapo ke BJP ladangi pen katnu persen bagi BJP ke tiket nam ta kilong kemi katnu mut ki representation hapo lok sabha bagi dai ki kentai kide kita ki long kemi andre ladangi pen kat kum kadatahi kedai ka ba lowest do na baro ikutkan parti kepada polong sama batang po kar 0.9%. Kahnya utrep Youth Council Soyong Circle haka step jangka arpu tarik yayong kalalit banya kendu ya Chief Executive Engineer katenat PHE halor ka jing e kipat ba kathan wa nongse kia kendu nakadaw ka jing bambiang ka hasnang wa nongse wat hadin baladep bante ekipai bat penbiang top Habakran cekila patai kubor u Presiden Kaseng ba Purning Shabong ulaong. Kadaw kajing kerdu di hasnang wanongse kadehi nakatenat PHE. Namar hadu menta kampat la aban shna ya ka den ban sam di. Hadu gini kisi dan tang ketop bat kipai kat ba ka umpat amdan. Kumta ulaong. Kani kalalong kajing ka bakraw ya kipat ba kasnang wanongse. Kumta Ula kentu ya Chief Engineer ban wad ekilat kilenti ban penyo deki way ki project pat ki scheme ba per ban shnano da ka den na ka benta kani ka shna
bạn nó cho nó của thành đồng sẽ có với được kimat kebagikan menta kadai halo ka jing traitorti yang project JJM của wanong sẽ hak bana yang jong seng mencuang la bu jing tho sem ajar ko sao la ya bu jing tho ai steam engineer habini ka jing bomdon train tikna ya project ka jing te di pat di baret kham tam le ka ik mong sumya ko ba ka project ko wanong sẽ ladap cena ladap te iki pipe ladap penbiang iki pipe dari hadu entar kom dan balai kam dan kada kolong ba nang ada kapici hadu entar ko kolak bersnai ya kadang te katop ka bu sudan hadu entar bu sunam ajar atau lai malah tray atau project hadu entar ko katop kam sanan dum kada ila wara ka jinge ka kraw hadu ta kam tam yi nong song sunong po wadang se na ta kadau ngile karpat yi CE ban wa kilat nanti ban periok da scheme dan project ban te ya kadam po sunong se berkawai pada bentah kumbangi lek banjurip teng po kadang pedeng plang trong sang orang saya kini ke dong pedeng plang dan kumlai kilang di school ibat ki school bagi login dan kumbakan yo teling deng pai pepeniat saya kene upat lai saya di absana mem te du mentaru kinong sudang hangtai po pedeng plang kidang janjar ya kada mi kerpat ya office walangi lek teng mensuar estimnya dari unak bandeng ya dekam kim sia masim kiai dan tak ada miwan berkeduk di siap engineer penyikan laut mentah berwat tidak tentu ban jeli itu ipai lok nok no ban bu upai kuba South Pole plus tak ada we kebagikan we pada bentah kebagikan kadai halon ka jingpom la ban snai atau kumpo sang lak nyong sai kadai ka song lak nyong sai du kelamat ya jinge hi mentah la kumba sistem tam ye kada bolong ba ukli dong sensar jong to ka jong karat nyong sai sama sa ban snai atau baru ki project kilayat naduk kadam naduk ki pipeline baru kilayat ni. Ni tang yang kami diserbiar omla ban le nama balai utrai upre uberan segedai batau upre bakhan ni project. Tidak tak tahu pada project kesateng bat ngiladai penyekan tu bersua bat extreme engineer bat ngelawan bat kedu ni PCE bat kai kebangikan kalau ba kat ba biar ban dunong pai ba nak liang PCE ke ailat ban connect back nang po dam segi pipe supply pipeline. Dan dari kene kecil ke orang kecil orang play ban pom direct ya kadam na dia nadam seki pipe supply kan orang kecil yang keraba bun kilo kimyo yang biak nak tak tahu ikan pat ya CE ban simkia ban nak ndo ban penkloi nak ban tray ya kadam ya medi server po sama sek tak dari bentah ke bagian berapa koi pak bentah ke bagikan likely kimat ke bagikan kadai hello ke project jangka Grita Soyong Water Supply Scheme kadai ke Grita Soyong Water Supply Scheme lamut ban sna naka kau tutup, kadai ka wak tutup. Kadai ka kau tutup, kadai ka community reserve forest lani ka klau balabu kerpang nak senong katau hapo kerat yang set. Lamang kerpang ya kadai ka jaka lani kadai ka klau nak mentah banyok bersaya, banyok dia bersaya. Kadai nak yang ka PCE kelamut bania ya kadai project klaim ka jing menjur jong pai ba. Kawai ka bang sokia kalong ba. Kadai ka klau ka ba lani ka Kajing bam palat syu ke sorkar ya ka bil jang ki kontraktor ki ba pentre ya ka skim JJM. Ka skim sam umdi ha keleng ki shnong ka Meghalaya ha ka arhu atarik yayong kinong yalam ka sunjuk khasi Jaintia Contractors and Suppliers Association kilaya kendu ya chief engineer ka PHE ba RS Nongbri ban panjing shai na halor ka jingslam ban palat ya ki bil jang ki. Habakran syakilat pathai kubor uba FD Ramsid Vice President Ulaong. Nakaliang UCE ula pensyai baka jing slam ban siu yaki bil kadai namar ka jing bampat pelat pisa ka sorkar India. Ulaong ka pisa ka basa kadai kumba khat pras pak klur kendai spak klur. Ulaong baka sorkar kadang wat kilat kilenti da kumwei ban siu no yaki bil jongki. Seng di wan di du ya chief engineer ne ko chief engineer ka PhD ka phang ka bakusan ne ngolong halor ka kecing bomyo hi ki bil juga JJM adu mata e kecing keren kolong kepala sultanat tin mar kecing bomyo ek bisa kolong adu mata kolong kate hi kecing pelak juga sarkar India atau Delhi e rei kolong nakaliang jong chief engineer kolong ba kini skim mata kalau teng biang kebagai laya sanyro komba poli lap thai kubor begini daga sain tak memerdam ke JJM 2 kan teng biang namar ke JJM 1 kalau kot minta kalau teng saga JJM 2 di bidang pen create kot isla ban biang ban submit aku ini di
kata kan kalau ba pep adu lano nama ba kim bat ai kata ka por ba tikna ini ban pendap de rei la long hisya ga je ini kontraktor de bat nagaleng ga jongiro la kentu yu ba nang thaulat no na ka no ka galat lada ti na ka phone jong ka state ro nang siu no ini kontraktor de rei ka taru wong ye kening sia kren senjrong no ka la long baik di kliat si masa daga gaji alam ke jemu bau sebu ya gaji kendulang ya minister in charge ng Fiji pangkat ni di contractors dia keren ya kena kam de nagaliang ke jemu kelong ba mentangin sakatu kene por ngen yai apchua de rei kelong balada ka sarkar kelong ba kamsiam ya gaji kikri ban penkut ya ki bil di jemu ke bangla trai sitom ban pendap ni kam kelong ni haban bansi bersim no taki we gilat ro nama ba nilai ya sya mentala kumba arsnem na yin nama kita ni contractors ni kala pendep ni kamro kumba nadu snam arjara power boy bad hadu mentaro ke pat yo bil bad kwe no ila da kenturo nama kita ni contractors ki jongi na kalenga rigasi jan tia ke jongi ni na state bro kwe ba kila dep ki kamro rai ni klampat submit ki bills dikata ka de kam jam festival ke tu chief engineer mengani gino no kam ke ba kila dam na kalian jom third party no kolom ba kila la certify kata kam ba kila hun kolong na kalian jom ki no pray kolong yundai wat slam ban sobien no ya ka ya ki bil bro khoi haba dai wat sobien kita aja dai sarkar di kambat lapan pelat ya kamu hatu punci hun sai kata ka jingong lani pun kai ka sinjam ka punya sim namar mentala kata stem play up ya te kaji bumun ne kaji bumun kelong kata ka kadi ka wega jingli jingli ke rai ya mata sa katu keningan yai apsuan amar ba i nakalian jo chief engineer ila pular ini ba ir sa pimbek no kerki ya ka meeting batu minister ba pek pada hadu ban kenduro ya chief minister te lada kata kam long kam lo hantang sa sibi kala hadu lanu mat sai kendo ini kita yang manwan ni menda saya ban pimbek kendu Ka district level inter-school athletics meet 8,000 arpun riu jangki school gari boy district kelas dang haka arpu tarik yayong haka ba uba Orville Masar additional superintendent of police ula play bat penher ya ka lama jong ka ni ka lumpung ka bala penya da ka office jong ka district sports riboy district ya ka ni ka lumpung ya lekai la penlong hamadan NSCA paham sim balawan ban shimbenta hadu saupusan teli ki school bapher na ka ni ka district Baro ki khana elekai ki lakot shaka 6,000 lais pasan phongut na benta ki jinya ko bapher kani kaderu ka sin baningkong bakinong shimbenta kin poi hadu katningut Shuaban sedang ki jinya lekai la penlong ka jing singap jar ba 10 minit ban kenmau burom ya ka retina hansi ka samla ka bala kentiu burom ya ka ne ka district haki sports ka bala kladno dangshen na ka accident Hakani kasngi layadon lang Narayan Upadhyay IPS kakong Daisy Marwen coach athletics na ka Directorate of Sports u District Sports Officer ba Bobby L Nongbet kinong hikay bat ki kimi kikpa Kani kalumpung kanne laisngi bat an penlong bon jat ki jing Yakob ki bakentup ya ka mare ka high jump long jump shot put javelin throw bat kiwe Jadi kepor bendelekai nastrat dari kepor habisong kelas latan dari bayo bendelekai berosisi ya song kelas sisi ngatai ngatbenda ngatai strat baru ngatai mukiru lesi video lat dasi bungshong di berosisi damyo dakam lichi mengkhatat ngatai the bus ki lights hene ngatai pini strat ba video benishim bendelekai kabu kamtam video bendelekai benestrat perlok kumiyong I dia suruh hagajing elekai video benelong fair Pili benyelong penyelekar dakum ki rules ki an jong ka department ka bagalabo nomor bona piru lese ngasu mudud hi nomor kumiyong isa ngamne ba na prengjong piru bon ha ki ba tibet banda kai ha haki bibi kamare bibi hakai hakno nuru pi sutoi mata ba department of ka state government jungi mata kaya rap ha students ka support bhai students kamta matabak kiladan shidan ki national games kadan ki state games te akwa e biru opinion encourage opinion lekai be nakaman sim
lada pi job ne lada pi rem ne kam le le ye ko no kam ka pi le ha jingim lada pi le da ko sim da pi le da bisa ko jingmut bagan le be ka baha kan wani ka so ko bathiang kata di ka discipline ka bahi kai ngi na do dam re lada film discipline ha kale kai film discipline hi ha jingim ru te long discipline le bha ya mare bha number ba ngathai do na preng jung ki rule se ki ko bani dan lang bangi ha police department ni dan kam di nong mare ru ki batbet na madar fi me mare kloi tu nong tu la phan le ka ham jin jang i ko ai fi ro ba pin kham pe pin pe yang am ta ru ngathai ko bi em thai mangala be em ta nong tu ni ha fit ko mangam da sing an batai ngan ai dialogue fi shibon yele dia pat ngam la ta ki tu steps ngathai ka ta ru bandan ka ta buram lo ka manhi te mapiru kunjui na saya sing dari pipa join dari department jungiru kena pit kamare kata ustaz please come long strict ba kamare na pikwa bapintan nani bi hap karas Ka Office Sericulture Ribhoi District haka arpo artarek yayong kalasam deki machine tirksai shikinong riknyang rendia bat ki breu ki ba em jakpo na ki kam tirksai bat ki kam thanjan kajing sam yakini ki machine tirksai kalong shi banta ban penroi bat kentiu yaki kam thanjan haka deki district yakini ki machine tirksai bala sam shiki arspa san pungut menta kasngi la Beijing lut na kaskim Ribhoi Silk Dream e-rice kini ki arspa san pungut kinong yo jingerap ki wan na ki arpo tali ki shnong kathem Ribhoi yakini ki machine la sam shikinong tirksai da UMLA kanong po ba miru bonds im haka jingadan lang ka kong RB Lengwa District Sericulture Officer uba lur Mangkara Rempei Inspector Sericulture lambat kiwe ki office na kanika district kumban shupen kan mau hakalai pau tarik leber Menteri Rangba Konrad K Sangma ula plipat ba eka project Ribhoi Silk Dream e-rice Airy Rearing Innovation Spinning and Empowerment kabalamang haka jinglut kabasaw poin henriu huwei klur kaban penmentoy yaki khat ars pangut kinong riknyang rendia bat kinong tirksai na Ribhoi district dakani ka jingerap na kasorkar kinong riknyang rendia nong thanjan bat kinong tirksai kila ban penklan bat kentiu yaka kamai kaji bat ban penhe shu yaki jingtrei jingkta jengki menta da ka jingdon ki machine tirksai ki breu ki ba em jakpo na ki ni ki kam kinla ban penmi bon sha ki ksai ki ban penhe yaka yo de jan cheki weipat ki jella kari India atu besngi tu jingalang ke belolong ham sning marbala yubun hatur padjo aru chailut ki sker ki lakhan michin michin sam ye ki ki beneficiary go cheji jo ena preng jo pi ki bala boy tu besngi le se e go boy ro Hande mata kesini di kesini ke belakang bej kerpang. Haga banyo ban sam ban IT ya kini ki spinning machine mut ki machine tirksai. Haga jaka bala api ban tir 10 kilo haga chisni naga machine de kilala ban tir ambun la ambi 10 kilo chitin ban tak kum bejing la ban kumjuru ban sam ya kini ki musari Kibanyada ya yang rendia na litingkai jengkiskan berkiwi di kita yang kibadan. Nawar kata kini kiski berkerpang kilayawan lagi senong berper ki arbuai terli ki senong ku belajar kerteng bala bersutu amni kilayapoy bat bagajing kentu kecongai ti kalau betul nang tre sitom nang penek ya kini kesap kebuble ulai kerpang ni ini bat kumbala bat sutu mentah agani ke perthai ke berjenjar ke ya kerdu kam ye ki khon giti ikun samla ru ipun slur bakinwan sakmat ikhon giksu gidongki na ke banta bakin pentwit ye lede habala nang I habala tip I kan kam persuk yang I begini yang lagi jom kidan kumbala am sutu uji itu kong abatit yu uksai mentah lai ajar tengka cigilo ban penmut ya gawe ke chansem ya lese pula benlut adu ndrus pa adu nyau spa gram adu apa si kilo abadai dia ketu la di bandai ya gador pening si ajar adu kan ar le kan lai ajar de galadai ke jing yo nong ka ba long ke jing kersan na go dai chok ni su thu lut hi ga nong gani chimpor ban thain de kam ga basuk ya ban thain gi lum
Jelak benda ke tu ke lum ke floor lum, kelak benda ke dia ke lum ke baju pisu shop. Ibu tan kisi, ibu tan mesin pun rukuk dan rei kalong dia di mentoi nak tai jompi. Ke sorkar kadon rengkat berfi nak ke benta ban kersan ban ai ke ngerap. Tentang utang gawe ngesngau ban bersngau cegi nong song senong kinong rei kenyang kinong tancan. Kijing ngerap kinuan suki-suki. Ban ai sisen ai kijing ngerap ya berok telak rela susu kata. Kinong tan kinong rei kenyang kidon sibun. Tenre ban ai sisen ai te nak sorkar bi ola kita tenre. Kiba nang jo ni. Kiba jo menang snem, kiba jo menang snem, kiba jo kumta kanser. Kinang yo nak kapor sa kapor. Kijing tristom, kijing persang, kijing trilang jung ibaro. Nagaliang jung aku moyameli, nagaliang jung ki officer, nagaliang jung sorkar hadin balai itu ia ka right nam club. Kum kesnong ke jung usai dia. Working President ke Rollerball Association Bak Suklang Dekar ula penbena ban penlong ya ke Lumpung Yakob Second Senior E Zone National Rollerball Championship Hajar Arpun Reu hak Arpusa bat Arpusan tarik Yayong Jawaharlal Nehru Stadium Basketball Court. Ki tim ki ban Wanishim benta ki kentup na ki jela Assam, Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh bat Meghalaya. Uba suklang ulay thuru kani ka Lumpung Yakob kalong kalat ban kentiu ya ka jingele kai rollerball bat ban penpawi kisap ki pong jong kinongele kai na kani ka jela. Kani ka association ka trangru baka sorkar jela kan penrung ya kani ka jingele kai rollerball ha ka national games ka ban salong ha Meghalaya ha usnam ar hajar ar punyo. Meghalaya Rollerball Association. Tingwan ane ban ada press release kan ba misadam ka Second Senior E Zone National Rollerball Championship ha Jawaharlal Nehru Basketball Court atau ke outdoor tinggi sepenuh ha 24 by 25 April 2026 di opening ceremony kanong naluk halfway bikin di closing kanong live jamin di state banwan ru bentuk lamban ini di Nyong di Sawan Assam, Arunachal, Chhattisgarh, di West Bengal, Odisha, Jharkhand itu korok. Sawan lain ini participate kerana ke competition tu internal ha, di tempat ini beliau working one bit guys, Jawaharlal Nehru Stadium. Lakat nus nam ka kani ka sunjuk jung hi kala don pat ka gai ki dak kisin jung jing kiu jung kani jing kai ka ba pia lam ni ki khut samla kum tentu baru jung ke India as mut ka founder mut ni ka founder rollerball ha Pune mu hajar lan de na to pada ka spread hari approximately 3 degree kila spread Meghalaya snam yu sai Meghalaya yang sedang arajar kendai di lockdown ini kami oleh mungkin sedang bahan itu arajar puan. kalau kamu ka prospect ka jong kani ka jing la kai mata Mentang ni laki ubi dia kesor kadang dia ke puan dia ayu bangi sim ke fourth federation cup tu de naturu ke kila kam ayu ke student ki youth jongi ki ayu jongi kila dia practice bah ada natu badan de kila perform bah competition tu di sendes kendian ni Bad gitu ki kubuar la poisha ka bakut tar hadu bangin daya shambyang kublai shibun.